Jedan od gledatelja YouTube kanala izrazio je želju da obradim još neku narodnu pripovest poput one koju sam obradila kada sam govorila o Svetom Savi i udavačama, odnosno o tome da nikad ne idu dva zla i nikad ne idu dva dobra. Gledatelj je izrazio želju da to bude neka od narodnih pripovesti koju je prikupio Vuk Stefanović Karadžić. Početkom 19. veka Vuk je prikupio mnoštvo narodnih pripovesti i iskreno dvoumila sam se koju od njih da izaberem, jer srpski narod ima mnogo toga mudrog za reći u tim svojim narodnim pripovestima. Na kraju sam se odlučila za pripovest Đavolje maštanije i Božja sila. Tako je naziv pripovesti, mada pripovest govori o mnogo širem aspektu nego što je to odnos đavoljih maštanija, odnosno vražbina demona i ostalih čudesa i s jedne strane i odnos Božje sile s druge strane. Zapravo poenta priče je da Božja sila anulira, uništava sve te nečastive sile. Elen priča prenosi jednu mnogo širu poruku. Govori se o mladiću koji je bio rešen da oženi devojku koja je posebna u tom smislu što kogod je otišao da je prosi, otud se nije vratio. I na tom putu mladića 3 babe su ga odvraćale, ne odjedanput već uzastopce. Međutim, mladić je iskazivao volju da pošto poto želi da oženi tu devojku i nijednu drugu. Tu je narodni pripovedač ukazao na jednu vrlo bitnu odliku koju mladoženja treba da ima, a to je odlučnost, istrajnost i da ga ništa, apsolutno ništa na putu koji vodi do devojke koju želi da oženi može sprečiti. Znači mogu ga odvraćati babe sa raznim pričama, mogu ga sprečavati, ali ga ne mogu sprečiti. Znači, tu se govori o jednoj osobini koju srpski narod favorizuje kod momaka stasalih za ženitbu, a to je odlučnost, istrajnost, izdržljivost i nepokolebljivost. Vidjevši babe da ga ne mogu odvratiti, one su popustile i čak su mu darovale neke sredstva koje će mu pomoći da se izbori kada za to dođe vreme, da se izbori za devojku kada dođe to vreme. Na taj način narodni pripovedač je ukazao i nagradio ponašanje mladića koji je istrajan i odvažan u tome da dobije devojku koju želi i da ga niko ne može na tom putu odvratiti. Naredna faza je kada dolazi pred devojčinu kuću dvorac i kada mora da umilostivi zveri koje čuvaju zamak i tu mu pomaže jedno od sredstava koje je dobio od baba, a to je hleb. Ispostavlja se kasnije da su te zveri bili bivši prosci. I moje tumačenje je da na taj način simbolički narodni pripovedač govori o tome da mladić da bi dobio pomoć, odobrenje od devojke, da bi se svideo devojke, odnosno da bi se približio, odnosno osvojio devojku, potrebno je da anulira sve one nepovoljnosti koje su imali bivši prosci. Ukoliko uspe da anulira sve nepovoljnosti bivših prosaca, on osvaja devojku i dobija njenu pomoć. Međutim, tu priči nije kraj, on sad mora da savlada i njenu majku, da pridobije njenu majku. I sada kada on uzima devojku, oni počinju da beže, ali majka ih prati. U tim trenucima mladić se prisetio da iskoristi ostala 2 sredstva koje su babe pripremile, a to su lešnik i orah. I tu je ukazano na to kako se u narodnoj tradiciji lešniku i orahu daje ta neka čudnovata magijska moć, posebno se vrednuju
Međutim, videvši da ne pomažu ta sredstva, mladić se obraća Bogu. Božja sila je ta koja je na kraju presudila i mladić je onda mogao da pobedio je majku i mogao je da odvede kući u svom dvorcu. Na taj način narodni pesnik je još na jednu stvar ukazao, a to je mladić ako želi da odvede devojku kući, tu njihovu vezu mora da potvrdi Bog. A šta je to drugo nego ako se prebacimo u kontekst početka 19. veka i kada su se venčanja odvijale u crkvi, nego brak. Upravo tako. Znači venčanjem, Božjim aminovanjem veze, muškarac konačno dobija pravo da odvede devojku kući.